أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به الأمة، وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واتبع بسنتهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لقدمها مسلم أخنا وحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا رياض الصالحين صالح بغيجا بفتوغ فرطم باب ومهار كريا كندني أي بها عملا إقلبما نيتها إخلاص تريكما بهيبا. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ليس منهم ومن ليس منهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أم عبد الله كمناي ديفا كنياي بدو أم عبد الله. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رواية كمناي بداوي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث القربية فهزمان أننا لشكره فهزمان أننا لشكره كعبة الله جفر حداه بالله كعبة الله جفر حداه بالله من لشكره قريان أي زمان أننا دنيا كتير منفني كندان. فإذا كانوا ببيداء البيداء التي حساب إلى أومائه يخسف بأولهم وآخرهم. إلى سكروا إم خريجتي ميهم فريقن وس إم فهدغاتي ميهنا حمايا مريد أسكر إكو بيموجا أديا غامبوا غندوان بما قريان هنگن وإكمل خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبوا فواني قريان وإ سمان دهوغا أناني غفور حدا قلنا أن لشكر بڑ لشكر البيضاء
حساب سهرة تبتلي حساب أو ما يكي البيداء من الأرض فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم إلى أشكره إم كريغا دميهم كريغا مسلم فاتوغا دميهم ناحمهم كمبوا كنوان بلوم كاتي قالت يا رسول الله إكمنا بداروي للنبي من الله رسوله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم الله رسوله كهن الدوائر لسكر إمّ خليغا تيميهن حسام فريق إمّ فهدغا تيميهن حبا غامبوا كنوان كهن كنت الله رسوله إيك تريغا تبوان توي كمان به ميهم بس إنهم ميهم بهي إيك هذا مقصود ده إنهم بتوغا همني ميهم بس حساب بلغا व्यापारी कमगा कोले मिंग मुस्तिबे ने हिसाब तमगा गेफुल हला कोलुगा नियतुगा नुमुगा हे amar angalo niyatuga timu sa hisab no tibene bima kihina kuntoe gambua ganna nimme kuriga tibe mi unna hisab nimme fahatuga tibe mi unna hame qala sallallahu alaihi wasallam den yakamana saaf kollam benu di kamen mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam he be kamna sawal kolbi emi hoga terega tibenu toye bodu daskaren anna tiben fahatun wanwa balan anna mi hunna adi hisab wala adire rota ga itti bikam yafar tawga tiben mi mustiben toye emi ma emmen ge gambwa ganno kibeto allah rasulullah قال صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث القلبي يخسف بأولهم وآخرهم إميهم هما إمّن دسكروا إمّن كوريغا تبيهم نا حساب كريغن بس دسكروا نمندن إهوريها إمّن كمبوا كنوان تبيهم ثم يبعثون على نجاتهم دن قيامتهم إميهم محشر قرباني emi hunga niyata ikotar hai emi hunga niyata ikotar mi mahsyar qurbani bahi geful hada pallanga mi hunna ifada niyatin mi hunna ibbarin wana Allah subhanahu wa ta'ala adratuga kusen mi hum mahsyar qurbe hido emi hum mahsyar qurbe ni uhan mi hunga gotuga geful hada pallanga mi hunga gotakunu mi hum mahsyar qurbe geful hada pallanga mi hum Allah Ta'ala ibihum halahu wa mataka ibihum bimgadiya kambuwa kannawa bagutu ekamuga iblis kali kota bayan wa mihum bas Allah Subhanahu wa Ta'ala kambuwa kannawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekamu qiyamatu mahsyar qurbair mahsyar qurbani ala niyatihim ibihum niyat tahagamajjah kami haralumi kiawa filawar hakimi niyatuga niyata gulung hol filawar hadis bertam yandani komme mi hakambes Allah hadratuga jaza dibikan dani emi heke niyata ikota hai ade bima mi hadis basfu mi engin dani mi hadis ru sarah balar empe furatama mai begum wa khauba ei Allah subhanahu wa taala gekol ei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar debwani geful halah kollam wa rabbul laskar anna khabar fa zamanuga den nawes emmen Allah subhanahu wa taala halah ulum gadiya gamwa ganna wa halah qurban kam khabar de wa fa mani man Allah ge geful Allah mai qurba sarafri qurba himai qurba fa tan Allah ge qulati kawatullah ge qulati murihan wa yakam murihan mubakamuhum Allah wani gafur rakatil parbafa Allah wa nabiyya Ibrahim gafan ay kali gafan gadarikan Ismail gafan gafur bina parbawi idbakan Allah hadratu wa du'adan nabi Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim alamin gawri ilah alamin gami amalu gafur bina parbawi gami amalu alami kami gabul korban de iballah taka
iballah ga wajhu radang kurun ikhlas dari main amalik kamuga mi amalu ge fulu bina kurun amal labban de innaka antas sami'ul alim Muhammad karon iballahi mulang as-sama wadugan nawa mulad dari wadugan nawa ilah wa almumin aduha fawami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunia mufami wadagin nabi ahar gefulu hala kullu mattaka Yaman karain warab warugada laskarin awa abrahat laskarin warab warugada laskarin abrahat fono bewi ek yani fil baga ga mi honne tiyani ei gefu hala hakon ga mi hum mi ai warab warugada ittahaka sawar mi hum ai warab warugada ittahaka sawar mi hum mi ai den eru Abdullah gefur ke kangkam balahattawani Abdul Muttalib gafan ei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge kafafu ei ebekam tibbi Ibrahim gafan ge di matiga bodo laskare gefur hada hakullan anna khabar dibige Makkah ge musyrikun Abdul Muttalib fan alihan astanawani Abdul Muttalib gefur hada hakullan bayake baade Yaman Gare ahara kas laskar tayyar korma den Abdul Muttalib fan idawi tiga to gefula be rabbe gefulu ge rabbu gefulu himay korbane den mi laskar bodu be laskar ei yaman karain gefulu hada ballanga laskar bodu gotuga laskar ge emme kuri gauti emme warugada ek fil emme warugada ek noti laskar ge emme kuriga den bodu be bay fotuga lifa ora bara ikam bas al mughammas kiya hisaba adaw tana mi ettan den kuriyat da ka ben noy hisab ettan hotijje kuriyat eti dulma gami masai ko bes eki kahada eki warwaru ga aniyata diina sai tiama gudai noy hotijje hamai ko hotijje Allah subhanahu wa ta'ala ga makhluk ka bes Allah ga amru qiyamah wa Allah amru fu'ama kiden eta kidus yang qiyamah wa den hamad budai bes loli al mughammas kiya hisab ga mitaketimi madui hisab de kori miten de bihen wara boda emi hum masakke kori en nos eng ebes den hamad koriyaka budai loli den hisab Allah subhanahu wa ta'ala ilah ge kolo himay koron mattaka ilah ge laskaro mi fonubbi fi surah al-Baqarah ei hadisa ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunia fon wada nabi haram higa dia hadisa ngai bima ikane gwana feni wada nukanwan ennos ti musyrikuna rambala fenna ni kantang higa dia ko em Allah subhanahu wa ta'ala kasha kuladum wanda Allah mi handuma qaddabana mi istakunna alam tar kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil baga mi hanna wa kale fa salage hanta purvi kihina kungan kale fa deke wada magan namtoy alam yaj'al kaidahum fi tadlil emi hunge makar reun emi hon rawa for reun Allah subhanahu wa ta'ala gellini korabwa reun Allah subhanahu wa ta'ala batil bekar ittikanga nalabwa hijja alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran adi emi hunge majja ila fonu bawiye duni take toiran ababil kiun duuni take fonori warak kodi duuni take Allah taala mi fonori e gefulu hala ballanga laskar gami honna hangrama kodi duuni take mi fonori wa arsal alaihim toiran ababil kiun duuni take Allah taala fonori tarmihim bihijaratin min tin demi kisadum harufa hori hila ko take ngore ti take
mi duuni tanga mi honna de mammi wattani wala kombe duuni ke faaga e duun nyak hamada de mi haya hamada de mi hilako we ko duuni ke faaga de ma tumuga wa kamus Allah aiden gens komne gas adi pai fotu ga ni pa ko hori wa tafsir ko tamuga e hilako ga e duun hamada de mi ha ke nam bas ti kung itigya kaatan kung itigya kaatan hamalati subhanallah tarmihim bihijaratin min sijil dan kung megas kung medunya ngas edunya mi hamalati mi hage wala mi wattanya kala hilakor ihsan hama warwada itong buma kabura sarwada boleh subhanallah hama kung mi hayat ya halak hama kung viran kita Allah Ta'ala sifat qadamani kiri di Quran wa faja'alahum ka'asfin ma'qul den geri bagari kafa hunna tanika hunna ne ejjedi kaiti ko endi madima gossa hunna brabra gossa hunna ekahada botakare ni hum wafawani hasil loge eki etiko ekita etu ge bis eki etiko ekita bura subhanallah hundi kuli fa ekkum kuli mahada emima mi Allah subhanahu wa taala kasha kodum dakam ge dadi kuda mimbare Allah mi dekkewi mi Allah subhanahu wa taala ge gefulu hada kullan abrahatu ge laskara meduga kantang hingga dia wimmi ada kummekas Allah subhanahu wa ta'ala ilahu ge kolo Allah himai perbuan huriha zaman tengkas kiri tu Quran ga gefula medu munya ilahu oleh mihum gefula gelum de emi hek gehitan arwala emi hakabus Allah ta'ala baru inzar di bawah kiri tu Quran Quran ka hajj surat Allah wahi Quran ka fawani innal ladina kafaru wa saddu innal ladina kafaru hamkarum kafaru jamistakum wa yasudduna an sabilillah adi Allah ka magum mistakum ittiba karum masai qurami wal masjidil haram alladhi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-'aqib fihi wal bad adi masjidil haram ga gai botibe mi hunna enu mi hum ada ga mi ege be asda fada mi masjidil haram ziyarat kullu fada botan mi hunna emis keduga gai botibe mi hunna emis mi hum emis kidung emis keduga arakan korea nudi emi hum miskita buruk kantak takura mi hum Allah taala mi ngawni emi hum nang hori azab gawa wa man yuridu fihi bi ilhadin an yawri kama iki dina khilaf kantatta ige fulga Quran gastu quramiha an yawri kama iki dina khilaf kantatta miskiduga e masjid haram ga Quran hitan arwai fi mihaku adi miskiduga gaib tibe mihunna adi enum mihun masjid haram ga algon puradi ekam purastala miskita dur Quran masai quramihun adi Allah ga magum mistaw ittiba para masai pura amat arum Allah kafiru jamistakum Allah ta'ala yang gawani nuzibuhu min adabin adi nuzibuhu emi hebar rahadak kawa fi me min adabin adi vendeni bi azab raha emi hebar kawa fi ema kiri tu Quran ga hajj surah ga fansavis fansavis onai Fansamisuna ayat ga moti warab barokata inzar Allah debba moti kaabutullah gefur Allah gekura nubayaniyat ga dima kolla mi haka azab ga rahadat kawana vendeni azab ga rahadat kawana kam ga inzar Allah subhanahu wa ta'ala debbe maden Rasulullah sallallahu alaihi wasallam midari fa zaman ga hingana kamet dewa mi nabiyya sallallahu alaihi wasallam dunia mufame wadagan nabi ahro hingani yakon mi fil baga gamihum kabatullah gefur hala kollanga laskar hala ko diyai ittaka mi hunna hamaykum
halako di Allah taala engkau ni kiri bakari jika apa mana tanaga munna hui takif fadebi eti kulo tanak kosa subhanallah mi emi honge lolong emi hon duk kamin mi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinak gua lebih ma emi hon kale gfano ke risal kabul ko kale gfano jesum ko fursar malama ko kan takron feri hindu Allah taala kuladum mantakam karena kuladum mantakam nyahantama kodbi abrah doge laskara me kanta hingga dia emi hon feni feni ti Allah subhanallah adan mi laskar mi annani fa zaman kana laskar mi laskar hatta iza kanu bi baida min al-ard wara bimugawa wara tanawastane wadi yaki wara bulu wadi yek terein la fa laskar mi laskar hisab awma yaki e laskar wote mi huriha emme mi gambo aga dengan fada bodoh daskare anna yang tiap kurang anna baik to balang bisfahatum bismiyum tanah koi kami gembe adi emi hong ehori histi hisab ga biya fari takaji engkang kam gati emi musti bedane henwe Aisyah radhiyallahu anha ge hiplang arawada gati faharika emmen kambuwa ganner kaman behemi hong musti bedane wa emi mai kaman ay sawal korwe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam emi mai nor bidar wani eba ege Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gami basro ekare pan vidala ba basro e laskar ge emme kuri hisab tibe mi ferigen gos kola kol mohon na hisab fahatu ga tibe mi hunna hamaya emme gambo agan nawa mi ibarat eba ege mi biya bodo laskar kan geful hala kullu nganna wa rabbul biya laskar kam mi embe Aisyah radhiyallahu anha soal perbi kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum emni goterega tibene den etti fada bodo daskaran anna de etti bikka kan takko anna mi hum bas adi kahala qawlullah ke fura gellu meddinu ga niyaten de mi hum bas tibene Allah rasulullah ehem bima sina kuntoy emmen gamboa kan nawa dengan hadis Tuhan sallallahu alaihi wasallam hadis Nabi yukhsahu bi awwalihim wa akhirihim wa aswaqihim wa man laysa minhum imihum hama imme kuriga tibe imihum perigo samme fahadu ga tibe imihum nama imme gamwa gannawane adi baza ya fari kan tat ga tibe imihum sega terega himinen adi bus niatan gasten nemihum ga folak gelu den gasten nemihum bus ege terega himinen dem mikam hallulan dani qiyamit duwan ekam faisala wani qiyamit Allah taala emme mahsyar qurbawa mahsyar qurbawani emi hangar yait tahuga macca sida tawullah gefro ada kon nang annamihum mahsyar qurbawa takannu ekam ge gasten nemihum mahsyar qurbawani kewahaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis Nabi alun gemi maudu gamati likulli muri'in ma nawa hum mi hakal emi hakun yake kote ke macam Allah jazaa dan bawa iman niyatu ke macam Allah hadratu ga jazaa nani innamal a'mal binniyat hama karam amal ta sohawe gandani niyat tahu ga macam emi hakini unna kota emi hak amal ta nimi gandani wa innama likulli mri'in ma nawa hum mi hakko besanya gunne kai ko takare jaza Allah wa hadratu dibikin dan emi ma batul ga hawrinna adawa tirkam ga hawrin mihen gos mi halaku ganda yang wadatan Allah fama qurba halah qurba wair emmen shamil qurban ko fay ngi musibat ngi ngannay ros emmen namiyan nani kiri tibawan Allah taala wahi qurban tawafani wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa yabami atwadan musibataka fi birwatiwan Allah atwadan azab musibataka birwatiwan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa musibah anna hidu annani hamaykani anyawri mi honang ekanyin nune nubaya kantat tapong mi honang ekanyin nune annani annaya ubriya yang samil gandane ga
واعلموا أن الله شديد العقاب دنار حمكم الله عذاب غد فضل ورسك دان එහි මිසාලක බයකමියෝ වියානද ෆාහිස් කන්දත්තේ කොරොනේ නුබා කන්දත්තේ කොරොමුන් දනි එකන්දත්ත උක්‍රමන් නසේ හයිදේ සෙවිජේ නව සකන්තන් මුට්ටු එමිහුන මුට්ටයි නුනි එම්බිජකම් වඤ්ඤාම් අල්ලාහ් හදරතුල් කෝෆායන් අසාබන් අන්නහිද ඒ අසාබ තරේගා ඒ ගෝස් අමල් නුකුරාමි හෝ සදාකෝ හිඟාදා එකම ගියාමිද්දෝග එමිහුනක අල්ලාහ් අසාබෙන් දෙපවා ගියාමිද්දෝග අල්ලාහ් තාලා එමිහුනක අසාබෙන් දෙපවානේ කීරිත රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ගේ මේ හදීස් රසූලේ ගනි සුම්ම යුබාසුන අලා නියාතිහිම් දෙන් එමිහුම් මහසර කරවේනි එමිහුගේ එත්තහක මතීගා එම කොම්ම ගොතකන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බය පහලා කරන කම්ගාවියස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ අසාබ් ෆුන්වා මිහුම් ෆියවා එහෙම් මිහුම් ඒකතරේක හදා කොදිය කම්ගාවියස් Allah Subhanahu wa ta'ala hendak azabin tebawan ikuran dimbi hendak ini niat berarti ini maksud perbuatan kiamat itu ini hendak surga hak kuawal kiamat kufa baik tamkan ini surga wadwa misalnya baik misalnya datul kafala waladil bis misalnya Allah Ta'ala orang juga itu wakil bayangkan azab fungfung gerada perbuatan ini misalnya garam perbuatan emi honna ki kohenne mi hum sadaqo higada misala emi tiya e kohenne mi hum emi hum niyatu da matta Allah wa hadratu ga qiyamit do ga emi honna Allah azabin dibwan ema mi hadisum dibe faida tahkimi demi na hadisati kimana hadis mi mawduga wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat وأن عائشة رضي الله عنها الله رسوله عائشة فانكم رواية قالت كمنا بداعي قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم حديث قربيه لا هجرة بعد الفتح لا هجرة بعد الفتح مكة فتح مفهوغا دين هجرين لته مكة فتح مفهوغا دين هجرين لته ولكن جهاد ونية එකම ජිහාද බෞතේ අදි එමි හෙක්ක නියන් ඉක්වතක මච්ච ජිහාද එමි හෙක්ක කන්කන් අල්ලාහ් නිම්මවානි වයිලස්තුම් ෆිරුතුම් ෆම්ෆිරු හාකිමාගේ ෆරාද හංගරාමයක ගෝයලි විච්ච කංගාවාන වෙරිබීහාගේ ෆරාද හංගරාමයක ගෝයලි විච්ච කංගාවාන ෆම්ෆිරු ෆයිදබන් හංගරාමෙන් කුන්නාහේ jihadan nukutuma goali wajjanama fanfiru faydabanu jihadan nukunnash ehmima rasulullah sallallahu alaihi wasallam hazkobani makkah fatah maffahuga hijra innete mi am gotakannu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan gabi khas kam adosawa makkah madinah hijra wadaganna jahuni Makkah ga Islam dinang ulawin detika Makkah Madinah yang hijrah korban jabni ego tu ga di an-nahar hijrah yang abban nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah yang badai Makkah fatah korbi Makkah fatah korban mafhuga ihsabun Makkah ga Ka'batullah gafruhu huriha budutahakum gafru tawahir wajh tauhid ga khadima idum ferige Makkah ga ಇವಂ ಫರಾಯಫಸ್ವದು ನಮಾದ ಬಂಗಿದೆ ಫರಾಯಫ ihsan ebahi Makkah fatah itu ferige Makkah badalugin diai Darul Islam badalugin diai Darul Kufur ege kuri Makkah wi Darul Kufuraka kufur ge majority yoti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah Madinah hijrah padai ni duam ferige anhar rasidiye kala bati emuddat terega hijrah qurani then Makkah fatah mafhuga Makkah yati muslim rahakabbi dunia ke emme maira Makkah muslim nang aman tanaka bagin diyai ehmi ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis rabbi
මක්කාගේ හොන්න මීහකු දෙන් එහෙන් තනකන් හිජරක් කරමින් නැතේ දෙන් එහෙන් තනක මක්කාගේ දීනන් ඔලෙමින් නැතේ කියාපයි දෙන් හිජරක් ෆහු මේ මක්කා ෆතහ ෆහුගා මක්කාගේ ඉස්ලාම් දීනන් ඔලෙමින් නැතේ ඒ ගොතක් පුනේ හිජරයින් කරවේ ඒ මක්කා එහෙන් නවස් එහෙන් රටවල එහෙන් හිසාබ් තවක දිරි ගොලේ මේ හොන්න එමිහුගේ හිසාබ් තවක දීනන් ඔලෙමින් නැතියා දීනන් ඔලෙමින් කොයි හිසාබක එමිහු හිජරක් කරන්නේ Makkah amul werinna Makkah fatah mafahga dini minimum kan dibikin dia dina kurunga minimum kan dibikin dia hisab kalian den Makkah dua tantanang hijrah ko punate Makkah muslim de Makkah ke tiben ehna Rasulullah sallallahu alaihi hadis prabi Makkah ganna mi hakabas jihad goa de bijia Makkah ganna mi ha jihad nukun jihad goa de bijia welcome ghafaratun walijul amru ghafaratun jihad goa de bijia kamga wanama jihad nukun jihene walakin jihadun waniyatun jihad ekawate adi jihad nukun nairu Allah dinodi kannawan enage niyataki kobayakan ena e jihad ko nukun nani kun niyatiga to man Allah subhanahu wa ta'ala dinodi kannawan wa idastum firtum famfiru fahtiyababi hunna jihad nukutuma goa ni wajje kamga wanama tiyababi hun jihad nukun nasha ehem bima inwar midawani mi hadis hulga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah min nafi korani Makkah ga dirule mi Makkah ga dirule muslimun Makkah fatah mafahuga emihun den hijrah korong hisab nete Makkah ki amantana kabuj darul islam kabuj Makkah ehem bima Madinah ke fadai Makkah ga Islam dina minimum kama korewen ge boy anekka emme mai ranaka masjidul haram horira ayma muslimun de Makkah ge ulen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah ge muslimun jihad boal bidia jihad nukutma ki manakam jihad nukunnar nukun je halatuga nukutum wajib waswan ema ei nabiy sallallahu alaihi wasallam e bayan kodde haqiqat ki ding inora midal wani hijrah kurumakan niumen ne hijrah unnan abados taubahum fursatun nahida hijrah fursatun nan Makkah ge tirulun da mi hon ei amantane eraddu ko fadium neti eima inora midal wani taubah ge dor wantun waha hinda Tauba gadar bandun wahid hijrah gadar was bandun wane ulam faratun iru araf madande tauba gadar hulubi ke mani ehem bite kaum penyam dunia ke tafat bangkol tahoga muslim ke betul tibe bihunang Islam dina ulame nekkam ga wani nama Islam aman kamai ke dina ulame moi tantana emi hunang hijrah korwe nei korwe daro ade hemima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke mi hadis pasfalun balair Nabi sallallahu alaihi wasallam war muhimmu kantadake mi bayan kottebe jihad nukutum wajib wa halat takinge bahul jihad nukutum wajib wa halat adi ainiya fard bahi komme mi hegge macca farzi gotum jihad nukutum wajib wa halat takinge bahul ikutum kirti Quran Allah subhanahu wa ta'ala wahyi qurba anggawa fawani bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu iman bijje mistakun neve malakum idha qila lakum firu fi sabilillahi sabaltum yal ard malakum idha qila lakum firu fi sabilillahi sabaltum yal ard Tiabami hunna goal bijnama bun bijnama Allah mawga hangrama nukunnare ma Allah mawga hangrama nukunnare tiabami hunna goal bijnama bun bijnama tiabami kib heye bima baroheri wakati ki hangrama nukunnan tiabami kib heye tibi bima baroheri wakati kib heye
يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أي إمام جميع استقمنا والله مرة حمراما نكون رقوائل بجنما تيبها حمراما ونكون تيبانيهم بما بارو فتي تبني تيبه أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة آخرة حياة تقول الدنيا حياة هجت يباني وربنا سبحان الله آخرة حياة تقول الدنيا حياة هجت يباني تيروهني تيباني تلو بقراني فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة آخرة حياة على بلايو دنيا حياة نوية إلا قليل دادي كودا كودا مدو أتي كودا منوي آخرة حياة على بلايو دنيا كبي حياة كي ورق كودا كودا منبر كبي إما تيابا هنا حمرام كوما حمرام نبتما قوائل بكمغا وانا حمرام نونيكونا بما برغ فاتركني كي بهي تيابا دنيا هي تيابا بينو لنتي سبحان الله يبان الله دين متغير كون جهاد ومتغير ثواب درم دين مبا كيف هي ميغدت كنت قراني فما متاع الحياة الدنيا دنيا دريون نويه في الآخرة آخرة على بلاء إلا قليل ذلك كودا من ورد فائدة تبان لبادة كم منوي إلا تنفروا يبامي حمراما نكمج كم غاوانا الله حضرت حمراما قوال واحد حمراما يبامي نكمج كم غاوانا ما يعذبكم عذابا أليما وين دني عذاب يبامي الله تبوانا الله حليم كل متوري قرآن دين متوري قرآن حمراما قوال كم غاوانا ما يبامي حمراما نكمج جهين يقول كنت نكفنا ما يبامي وين دني عذاب تبوانا ويستبدل قوما غيركم يبامن يحبب الله بالنوال يبامن الله بالندوات يبامن مرض النوات يهم بيب الله ذك مال وبوابيب الله دين ذك مال وبوابيب الله رسول ذك مال وبوابيب دين متوركم متكا جهاد قرن وبوابيب الله كلمة متوركم متكا جهاد وبوابيب الله بالنوال ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا يبامي هنك إله جل من دبين يبامي حمرام نونكم تنا إله بين جل من دبين سبحان الله أهم بما إلى المدارون حمرام نكون واجب وحال توتر إن حالمي جهادة فرض إحساب الله سبحانه وتعالى كحضرة جهاد نكون قوائل كتمغا وانما جهاد نكون جهين جهاد واجب ودمن حالتك جهاد واجب ودمن حالتك أداوي ترين مسلم ديري ولا رحك نام مسلم ديري ولا رحك مسلم أداوي ترين ناس إرم حصور كوري أهم بتكم كوانما إلور بدار ولي جهاد فرض كمغا ويغندانه حمرام قرب قردان القومي هبس عمرهم دوسفا هبس أنهنا كس حمرام قربي ورب قردان القومي هبس حساب إذا شرطكي حمرام قربي ورب قردان تنو بجكم بنيام مسلمون ديرولون دارا أي ربي مكانو ربك مسلمون دينا قومك مؤمنين كم وتيما bayako itanan ngas itan kifa kama banyam dini minimum kan gendigen tani dina mo minimum kan gendigen tani ehemna forata ma iskoran jehene ti ahrom mi hangora ma korani komen bayako miran ngas miran kifa dinu ke difa bayaka itara rag gosia ahrom ke miskit takum bangi ganda diweda ahrom na namada murasala ne mi ahrom ke din forata ma kama ahrom adare dinu ke difa دين کا دفاع رہو کا دفاع کا ہمارا من کو مسلم نومی بس رہو کا دفاع کا ہمارا من فرق کا موس سہلنے آرم کے دین کا دفاعی آرم کے دین آرم نہ بڑا میں نہیں آرم رہو کا آرم نہ امان کا منانی آرم مسلم دیریولم دا امان دیریولم آرم نہ
hama jehbo in usul ta humati ko tan mutima inno bayak was mutan hifafiya harminna warang unda buwan dinan urang emmi mai fata hana to ga hanguraman mukun emmi ge majjak sabda ki kuladana kan libi kamano duwas defawa mi hunna umur anghen na emmi ge macam wajib wana inur mita den hangurama wajib wa timman hana ki hangurama ge maidana miha as delaskar baddalun muslim ga laskara kafir ga laskar baddalun hisab den maidan do ko fen dewe maidan do ko fen dewe oti dego yeggo daki jihad ko nasu libigen de anet ko daki sahih umuga hew nasib allah batu ena libigen de ehem bima jihad ga maidan miha mafu ga hisab ena ga macam wajib wane jihad ga maidan ga sabit wa hamrama urun dungkollan atau maidan di kufadi min mu'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis mengai gotuga hala qurun haifafa be hala qurun haifafa ta haifafa getele kahimene ifafa hi hamra maga maidan birum filan dium hamra maga maidan birum filan dium ema hamra maga maidan nas muslim ga laskara kafir ga laskara badal hisab jihad farduye ainiye fardu ka badal ngi hisab mudde maidan do ko finu devene Allah taala ki Quran ga wahi Quran ga wa fawni ya ayyuhalladhina amanu amanu jamistakum neve idza laqitumul ladina kafaru sahfan idza laqitumul ladina kafaru sahfan yabamihum maidan ga kurmatla annani ko kafarun ga laskar ka badal wajham ga wa fala tuwalluhumul adbar dem furagasti embolindar hisab furagasti embolindar tibe den tibi hibihum hibbaro edidan emme mi hikisab bas hisab ngai jihad aini farda kabbi muslimu ekakwas fasti emori gosya den tibi hemmium ge hibbaro edidan ema dina be bol khiyanat kabban ema hisab Allah taala men goni komme gotegga istima wajibana jihad ga maidan ga madukura ek gotaki nasuli ko ngani gotaki shahid ke maqam ena Allah adawatun dibigandi embima wa man yuwallihim yawma izin duburahu wa man yuwallihim yawma izin duburahu edwahu ekhala halatu ga faragasti damiha maidan do ko fadamiha illa mutaharrifan liqitalin أو متحيزا إلى فئة hangura mereka ukuran ada mihek gotuga nuwata mu'min ehem baik farata jahila jahil metu gotuga menoi misalaka mi hangura mereka maidan hangura orang dani ko muslimako misalaka hangura mereka kummas ukuran ada ini kaya ena ekura kami kesam ada wajib na kafir birwari kami kandani misalnya ikala ko mas ukulang hadar gotu ka misalnya katan pole turang ena jahilum nuni ena kaireti mi hunna tan pole turga ti bayak kaireti umat taka ena ema e guri hisab fasdi entanaka aw mu'minun tibi hisab ka ena dadi e gotadda mi haku menuwi maidan do ko fahi gajje kam gawanama faqad ba'a bi ghadabin min Allah fahimi Allah wa qafa'u rahulije faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'wahu jahannam ena imrida wa tanaki narakai wa bi'sal masir ay hada mubarak wa nimidimake den jihad fardu wa khatar wa halatati fardi halate ay training di bifa ore emme mi hembihire hangura maga ukurta danna hebi kan danna mi hako be no bali hangura maga hebi kama ukurta danna hangura me kuladana mi hako be no wani ekala farisa ko be no wani hembe je ko nyam e bahuri kra ko be kala mi hembe je ena macca wajiban ena macca ayni fardu ngai minu mi hadar halif yo hen halit tawaga kifayat ko fardu kam ga ayno bidaroni Allah subhanahu wa ta'ala almu min nakin niyatu ga ikhlas dari bayakam ga Allah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa